dan irugi nga iba sa pamagayam dato'y lagip tinapalabas ng pagkayam tayong Gemma iti Baguio City. Sa gudahing nortisurat, Dear Manong Nemy, apay nga ta Manong Nemy nga tibiyag dito'y lobong kat saan ngagpapada. Ken saan met ngagtalinaed nga naragsak. Tadamat dagiti dumteng nga panagsagapa. Pasit nga ta talaga tibiyag dito'y adda ragsak, adda liday, adda balagi, adda panakapaay, adda dagiti nakurapay, adda mat dagiti babaknang. Manong Nemy, may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbuybuya kadagiti nga programa lagip tinapalabas. Kahit kumamit nga iburay dato'y pagkasalitaan tibiyag mi, Manong Nemy, nga di mituplos malipatan iti uray kanuman. Kasaman nga rod Manong Nemy nga rugiyak ti aglagip tinapalabas. No kinaragsak ti kasasaad ti panagbiag, da kami nga tan nga sang kapamilya ti maibilang nga naragsak, naurnos, natalnak, natalinaay akunada. Adaan kami ti kabukbukudan nga balay, duwa kam lang agkabsat Manong Nemy, siyak ken ni manang ko nga Vilma. Talo nga tawen ti diferensyami kini ate Vilma Manong Nemy. Talo ti tawen ni manang idi agadi isuna, idi may pasngaya. Nagbalin nga nadungo ni manang kaniyak, doon tsak mariro Manong Nemy kat saan kami pa nga nagapapa. Saan na kayong imutan, saan kumot kayong imutan suna. Awamit ti pagkunami ti kinasyaat, dapapang kinimamang. Manong Nemy, simple laeng ti panagbiag mi, masamot naman ko na nga saan kasapulan sang kaapuyan, agsipod ta, adamot sang kabasit nga business dapapa kinimama. Agnignegosyo da Manong Nemy iti nating Baguio vegetables. Agangkat da dito Baguio Manong Nemy sa damapan na i-deliver iti baba iti probinsya ti La Union, kastamat ten iti Pangasinan, kastamat ten iti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Iti ba nagbasa mi kini ate Vilma Manong Nemy, agpadpada kami nga nalaing. Agsipod tayo di agraduar ni ate iti elementarya Manong iso ti first honor. Ininta ta siyak Manong Nemy sa anak met nga paati o. May sakmet kadag iti adda iti top 10 Manong Nemy. Kan maragsakan siyempre da papangkin ni mamang. Da kami iti mangmangted kadakwada iti ragsak. Gabu kada kami nga duwa nga kakabsat nga anak da Manong Nemy kan kalikagum da ti agurnong para iti naranyag amasakbayan mi nga kakabsat. Iti tagbalasitangan ni manang Vilma Manong Nemy awam ti sarday da papang kini mamang nga mangbagbaga ken kuana nga idyan na palang di iti lalaki. Tadagamin Manong Nemy di kiti nasapang agayan ayat. Gimsamat iti nga maliklikan nga adu di kiti agduyos ken ni ate Vilma. Gaputik ikutan na pintas. Napintas si Suna, napintasak met. Ngayam ko nada nga sa malit pintas ni ate sa balimat kanyak. Ngayon magpadpada kami nga napintas. Manong Nemy, napintas kanalaing. Iniadda ni 4th year high school Manong Nemy ni ate Vilma. Inyam amunan ni Kuya Nelson. Kada kami Manong Nemy. Inyam amunan ni Kuya Nelson nga best friend ka no? Agam madlaw Manong Nemy idi ta pimasyar ni Kuya Nelson iti balay ta inawis ni ate Vilma isuna imay naglans manong nga nadagkatan di kiti tuwa nga kasladan na kinaawatan di kiti puso da naamuhak babaeng batlaeng kani Kuya Nelson Manong Nemy nga isuna kat bugtong nga anak nga nasay siya tibiyag da nga miitita kami
Da napimpintas, tinegosyo, dadandi kini mami na. Nasaludsudak Manong Nemy kini Kuya Nelson no adan nagkinawatan da kini Ate Vilma. Uy, awang pay, Gemma. High school kang pailaan. Siguro, ito nagda kami iti college. Ibagaktun kini ate mi ti I love you. Ito, saan mo pinginay baga kuya? I love you as a friend, as a classmate. Gasta, nagbagay ka ko, anak. Agbagay kayo kuya. Napindas ni Manang, nagwapo kami. When Manong Nemy, inawis na kami met ni Kuya Nelson nga mapamit sa Balayda. Saan lang ni ate, Manong Nemy, ti kinakuyog na, no di kat siyak, agrama maten kada papaki ni mama. When, inawis na kami, ta birthday ngamin kano, Manong Nemy, dagi nila na birthday ni mi daddy na, kaya kastawat ni Aaron Rana, nga wedding anniversary, dagi nila nak kini Kuya Nelson. Napang kami nga, Manong Nemy, kadakkel di Balayda. At nakatulong da. Kan talagang makuna nga nabakbak nang da ngimitita kami. Nabintas Manong Nemy, di pa nang entertain ka na kami, di kita kanak kini Kuya Nelson. Nasingad nga dagos Manong Nemy, itilangan-langan da papaki ni mama, kastamatan kada kita naganak kini Kuya Nelson Manong. Nga namamuk tinaganda, nga Tito Jerry, kini Tita Delia, Manong Nemy. Kat napagsasalitaan dagit din di may papahan kada Ate Vilma kani Kuya Nelson. Nagkakatawa da idi agi inawag na mutin ti abalayan. Nagbagay launay di kita anak tayo abalayan. Nabindas di anak mi, gwapo mo ti Nelson. Iso na lang ta, saan kami nga may karkari ka na kaya abalayan kaputa. Napimpindas nga amang tika sa sadyo ng imidila kami awang problema ito dito nga ba nga balayan tano kayo tiyo iti adadang tumakdagal tinegosyo mabalita kayong pautangan iti dakdakil nga puunan nyo mabaling nga sa lang nga may sa ti delivery truck yun no? Di katagbaling nga duwawo no talong nga delivery truck tapno anadumit lang nga lugar ting kayo may supplyan kadagiti natay nga kapod iti Bagyo City. Aguni kayo lang kanyak, kapalayan. Nayunak tipunan nyo tapno dakdakkel ti negosyo. Kasta edi Manong Nemy di saritaan, dagiti naganak kada kami kini Ate Vilma, kan gastamatan naganak. Kada Kuya Nelson. Kasla sigurado nga isudan ti katuluyan Manong Nemy. Et kinon ko na kidi nga no siyak tumet iti madaan iti kaya na yata. Tuladek to uno kas kini Kuya Nelson tagbalinto nga pagpitikan ti puso. Kahit nangasawan Manong Nemy saan lang nga ni Ate Vilma tinigasat nga madaan tinabinta nagwapo ken siya at nga agbalintong asawa. God no digit siyak tumet. Barbareng no makasara kag to itikas ken kuana. Nagraduar Manong Nemy ni Ate Vilma kas baliktorian iti panagraduar nati high school. Idinto ta salutatorian met ni Kuya Nelson. Baligtad karud. Kunadagat medyo ko malalaki iti nalalaing ngem ti babae. Ngem awan din nagbaling nga problema katakwada. Agpadpada ng university Manong Nemy ti pagbasahan da iti kolehiyo. Iti agpadpada nga kurso Manong Nemy, business management. Iti ba nagbasak met Manong Nemy iti high school, second year high school, iti into the first year college Manong Nemy, da Kuya Nelson kini Ate Vilma. Wan, makita mat iti kinapusaksak ko, kada dumat na kita'y umisam-isam kumidda-kidahay nga lalaki Manong Nemy nga makakita iti kinapusaksak ko. At doon na kita'y tetext kanya kiti I love you Gemma. Babayak lutay da. No kasanot pa nakaala din sa cellphone number ko. Aging ga Manong Nemy nga napasamak
ti saam mi pulos nga ninamnamang pasamak iti biyag mi. Second year college idin ni Ate Vilma idin to third year high school ak meten Manong Nemy. Idi mapasamak tinaka-amames nga disgrasya na napasamak kada papaki ni mama. Adak idi eskwela Manong Nemy, idi agring ti cellphone ko ni Ate Vilma Manong Nemy di tumawag gagsang sangit. Ate, apay sangsangit ka. At kanidakas ka na pasamak kini Kuya Nelson? Napapaki ni mama. Pero dagas ka na pasamak na ading ko. Ano na pasamak ka na ko, ana? Na aksidente na. Nagitidaraas tilugan na papaki ni mama. Kita dati ti ospital. Umay ka, duwanong ka ti ospital. Kinikararag mo ading ko. Nga sabi ko maispal, makalasat na papaki ni mama. Anihan nga nagsaem kan nagladaang nakaladladingit. Kapag nagpadpada Manong Nemy nga saan nga nakalasat da papakin ni mama. Nakasaksakit nga awaten Manong Nemy kasla di mi kabailan natanggapin mo na awaten dita nga kaawanen da papakin ni mama. Ini apag narikmat laeng Manong Nemy nga sanda man lapulos nga nagparik na kan nagpakada ka na kami. Nakasasayam nakadado nga luha tinagarubos kada kami kini Ate Vilma. Kaya kastamatan dagin na sisingid. Kakabagyan mi, gagayyem mi, makamamu ka na kami, makamamu ka na papaki ni mama. Saan ka nakalasat pa nung sikonti investigasyon? Ni papa siyempre tagmamaneho kadwana ni mama, iti abay na. Nagapuda Manong Nemy sa Pangasinan, nag-deliver ka na kiti isup-supply da nga nateng. Iditad na kanulis yan Manong Nemy nga ta ni papa nga nakapaspaspas nga subabat nga motor. Day kabig na Manong Nemy idikan nawan di tamutin. Nga nagdardaras muna nagtultuloy matang nga naragreg idirangkis idiraas tilogan da. Di delivery the truck Manong Nemy nga nagluganan da. Nayaon da Manong Nemy kan na itaray ti ospital ngem dead on arrival ngagpadpada na ginaganak ka na kami. Nagsakit, nagsasay munay, nakaladladingit Manong. May mat nakipagladingit, nakipagrik na kantimulong. Dagiti naganak kini Kuya Nelson nang naruna kini Kuya Nelson Manong. Nga dalata ni Kuya Nelson iti sibhay ni Ate Vilma nga mangpatpatibker kang kuwana. Kinabudno na agab-abay kami kini Ate ngem bumalaet ni Kuya. Tadwa kami Manong Nemy nga patpatibkeren na ti pakinakem mi. Agpadpada Manong Nemy nga bagbagaan na kami ni Kuya Nelson. No kasta nga kastaon iti panagsangsangit kan panagan anug-ugmi. Kuya Nelson, hawanin dagiti naganak na kami kay ni Ate Vilma. Hapay ka na kami ti pakapasamakal kastoy. Hanya ti basol na papakin ni mama. Ni Apo Diyos na kinakim ti amin. Kahit yung asawan ni Apo Diyos na nang papati ka na kuha na. Sana kastati kahit ko asawan. No ni Apo Diyos ti nang tibiyag ka na tayo. Ti matlang Diyos ti mangala. Amang pasubli di tayo tanging pabulod na nga biyag. Gimapi ka nagsapa. Apay nasapa unay. Apay nga nasapa unay, kuya. Apay nga nasapa unay, apay. Huwain Manong Nemy ket sinalsaludsud ko. No kasano kami tupay.
Asin nun to pa iti mangituloy amang pabasa kada kami kini Ate Vilma. At pala isuna ti third year college, idinto ta third year high school akmet. Dududwa kam tulangan tiag na edito ito nga balay. Kad numaybos kas pagarigan ti kwarta, nga agapo katulong dagiti mayat nga tumulong kanti sang kabasit kano nga da iti bangko a kwarta da papaki ni mama nga da pasit nahayon ti puunan da. Into na maibos na gito'y pangalamin to pa iti kwarta kini ate. Kaya't nakading asawan Manong Nemy nga maisardeng ton ti panagbasa ni ate kat agtrabaho ton. Kaninto nagraduharak tumatan ti high school sa anak to ka din nga college. Kasanon ti basakbayan mi kini ka Ate Vilma. Itataawanan ta papaki ni mama. Hindi maitabo na may dulin ti bangkay Manong Nemy da papaki ni mama. At daman tis panagsangsangit kan panagan anug-ugbing kini Ate Vilma. Kasla ti pa nagriknak Manong Nemy gadakda kami laeng ngagkabsat tinakapasamakan ti kastoy. Nga naggadan nga natay nagidaganak kada kami nga saan naman lapulus nga nagpakpakada. Awa man lapulus ti pa nagparikna kada kami nga itidayta nga aldaw kat mapukaw min dagiti naganak kada kami. Dati met Manong Nemy no kasta nga apumanaw da papaki ni mama nga mapan iti negosyo da. Hanapulos sa malipatan da papaki ni mama ti mamagbaga kada kami nagsingsingpet kami agan-anat kami kanipasnek mi tagbasa ipagmagami matno ka kada papaki ni mama Manong Nemy da kami kini Ate Vilma nga gan-anat da nga gan-anos da tagsupapak kami to intun da kami iti makapagtrabaho taori isardeng danton ti negosyo da kat suportaran minton ida. Kadi yun o namin ti agyaman kadakwada. Gabotiya, regat da kan panangipapait da ti obligasyon da kada kami akas naganak kada kami. Ganiti sakaan ng titanem da papaki ni mama agpadpada Manong Nemy nga nagkari kami ngagkapsat. Nga itultuloy mi ti pasnek ken laeng mi ngagbasa. Kaya itultuloy mi ti kinasingpet kinagagat mi. Ti saludsud nga di mi payamuno niya ti sungbat na. Kasadun no maibusin ti kwarta nga dakada kami. Sa dinunto pa iti panghalaan mi iti pang suportar mi ti bagimi tapno makapagturpos kami. Ti ayan na paya pagdaksan Manong Nemy umay damatan guyuden ti balay mi. Ti house and lot Manong Nemy ti family house mi gaputa nakasal dagayem ti balay Manong Nemy. Niya? Ano ito ko na mate? Iempaka mo na kiti gamit mo. Gaputa intun bigat awan tantun iti da ito nga balay. Niya mga pa ate balay tayo da ito eh. Apay nga panahon ta ti balay nga imbati da papaki ni mama kadata. Kukatay da ito isang kadi na inagang kada papaki ni mama ti house and lot. Huwag nga nakasalda. Ako ba't nga ti pagbayad ta. Tapno saan da nga alahin dati nga balay. Sa dinurutan ti papananta ate. Sa dinurutan ti papananta. Kadagini kakabagyan ta. Sino tumayad ka na ta? Kapilitan ka din kang sardin kang agbasa kat siyak lagin ti mangituloy. Aging ka nga makapagraduharak mati high school kas taga di ate. Imay nga voluntaryo dito'y balay Manong Nemy dagiti asid nga kabagyan mi. Dagiti kakabsat dagiti mama Manong Nemy awan damat nga rod dito'y tataga Isabela dagiti daga Isabela ni mama. Imay dalang nakipamunpun idi Manong Nemy naki last night ken nakipamunpun.
Dagiti matasadig kakabagyan, diti papa, Manong Nemy, kasinsin na lang tada dito'y ni kasin ni Uncle Oscar, Manong Nemy. Iso timay, kadwana, dagiti anak na kasinsin mi. Ay, Vilma and Gemma, Uncle. Aging ka na lang nubigat itinitad nga plaso tapno palawan nyo dito nga balay. Kas itinalad iti kasuratan kat noan niya iti naglaon. Iso iti naglaon. Tilag mabalin yung ipanaw kat dagiti personal things yun. Kaya dagiti arawatin nyo. Uncle, tisalsaludso da kinate. No sa dinungar ti papanami. Kanapay kasto ito nagtungpalan ti piyak mi. Dati nga nakarag-ragsak kami, Uncle. Amoy yun dayta. Nga kaslawan ti dumti nga kasto nga problema. Diba pahingi ta. Apay nga kasto itan ti piyak mi, Uncle. Jack, Manong Nemy, ngay naudi kakabsat nga ate ti adadang agsangsangit. Ano, imagine ti kasasaad mi, Manong Nemy. Nagsagitak. Sa ko ikumparar ti kasasaad mi, nga napuutan mi, nga nakasaysaya at nakataltalged. Nakaragragsak kami sa bigla matlatan na kastoy. Ngagladladigit ka matlatan. Kasano nga mag-recover kami. Kasano nga makabubuan kami. Hawanin ta mapaki ni mama, mapo kami pa yan, tibalay mi, sa dinuitan ti pagnaidan mi. Manong Nemy, saan nga basta makapagdesisyon ni Uncle Oscar? Saan ko pa yung nakasalita ti asawak ni Antiyo? Nailit lang tibalay mi, sa ado kami met, kasang kapamilya, orela, inem di kiti anak mi, sa ada duwan nga asawaan nga enjepay din namin tika din pagnaidan da. No, maitipon kayo sa dinungar ti pagturugan nyo. Ultimo nga salas kat adamat maturo. Uncle, kumita kami pa lang ti mabaling mapagkasaraan. Yan tangay kat adamat pa lang kwartami. Alagad na tulungan kayo nga mangkita iti nalaka pagkasaraan. Huwag gayam. Di ba tandaan na baknang nga boyfriend mo? Kaya nasungit pa yan, ti panaglangan-langan, dagit naganak ka na kayo, kaya dagit naganak ti boyfriend mo, ha, Vilma? Tabala yan, sapa yan, ti awag na. At Uncle, abay nga di mo padasin patulong kang kuwana. Kaano lang ti nauding yumay na? Idi lapas tabon nagawidan. Dapat hindi mo tawagan. Unngag preso ate. Tawagan ni Kuya Nelson. Barang at na maitulong na karata. Ngem, saan nga tinawagan, Manong Nemy, ni Ate Vilma ni Kuya Nelson? Siyak tinangalit di cellphone ko kat tinawagag ni Kuya. Kuya, hello? Ay, Gemma. Kuya? Nadakat na malayo? Kuya, amom ka din ti damag. Damagan yan. Nakasaldagayam ti house and lot me. Kat papanawin na kami. Intun bigat ti maudi. Kasta. Ay, apay nga saan nga padamag adagos ni atem ti amin. Sa dinungardan ti papanan nyo. Diyan tangarod. Kunan ni ate nga mang sapol kami tinalaka pagkasaraan. Tulungan na kam ni Uncle Oscar. Ayaban na kam kawa sa jabalay dangam nakadado damit. Kasto istambay lang ha. Istambay lang. Takasaritak na dati ka ni Mami. Kasaritak ida. Baliwang kan to katawagan. Tawagan kan to mandamdam ha, Gemma. Namuan ni Ate Vilma, Manong Nemy nga tinawagak ti boyfriend na. Ano timbaga magkikuha na? Timbaga kikuha na ate kasasad ate. Kadanak ko na. Kasarita na kanun na dati ka ni Mami na istambay lang ko na. Ate, nagbalimat na nga na singan.
Dagiti naganak karatakin, naganak kini Kuya Nelson, di ba? Dakilaki din ba itulong na karata? So nga, noon yaman tiyo pero da nga tulong. Kat awatin ta. Awan ti sabali nga makatulong karata no saan nga ti boyfriend mo. Dagiti naganak kang kuha na. Nakababain. Abay ka mababain ka. Kat imbilang da kamutan nga kasla manugang da. Kan abalayan pa yan ti awag da. Kada papakin ni mama idi laman. Iso nga, urayan ta titawag ni Kuya Nelson. Iri-agring ti cellphone ko Manong Nemy ni Kuya Nelson titimawag. Kuya? Hello Kuya? Gemma, ni manang mo? Adatoy laabay ko. Iso ko matitawagak yung unattended cellphone na. Manang nga pa eh. Nakaklose. Abay kami nag-close mo. Hello Kuya? Sumanti ka salita. Inyo speaker ko Manong Nemy. Ate, si kakanot ka salita ni Kuya. Hello Nelson. Vilma, kinasalitak na dadi ka ni Mami. Katuwan ko nada. Anya tiwan? Dito kayo balayang agyan. Da kayo nga kakabsat. Kaduam na giti parents mo. Kastamatan kada kami kada dadi ka ni Mami. Imay kami metan dita. Abalayanin ti awag. Idi dadadi Mami. Kadigit na ganda kada kayo. Sabi di mo kaya? Nakababain. Anya kumat ka nakababain sa dihay. Kaslanak malinsag po itin. Hamo nga panunutan nita. Ti panunutan, sweetheart. Kaya natalagad ti ka sa sahad yung kakabsat. Tada ka di sa bali nga makatulong ka na kayo. Diyan ka mo no, anya ti rason mo tapno, agkad-kad ka. Nakababain nga rud. Anya ko mati nakababain. Manong Nemy, manang kinunak kini ate. Siyak man ti magsalita please. Awan ti sa bali ang desisyon na sangan siyak. Ate, awan ti nakababain. Hindi pa yan Kuya Nelson di agpagpakaasi. Tapno umanugot kang sadya balay da. Iti pagyanan ta. Wala nga nakababain santa ida nga kabagyan. Una santa nga kabagyan. Ngam nalipatin nga din ate. Nga nadapoy nga makatulong dagiti santa nga kabagyan. Ngam ti mismo kabagyan tayo. Napasamag matlaing Manong Nemy. Nga iti balay da Kuya Nelson tinapanami. Ngam kasla dalat na panagkid-kid ti kabsat ko. Irianda kami ni ti balay da Manong Nemy. Siyempre makita lata nga naliday kami. Alright, just relax. Agmove ang kinga sigod. Tapno saan nga maapektaran ti panagbasa yo. Vilma, Gemma, Timek, ti ama ni Kuya Nelson, Manong Nemy. Kasi naman ti magbagak kini ate, tito, tita. Gagangilang deta ti damo. Naisaganan ti kwarto yo. Sadya kayo nga kakwarto. Feel at home. Imbilang da kayon nga naganak. Wano imbilang kayon nga anak. Paset kayon ti pamilya. Iso nga angke ko mga galumiim. Tilang may balakan ko kada kayo, Vilma and Nelson. Idyan nyo. Itinaasidig unay. Tamangan no masulisok titong galmay sa kada kayo. Agay nayat kayo. Agda naid kayo ti may mesa nga pagtaingan. Ngimliklikan nyo tagkasiled. Liklikan nyo iti agwaywayas nga nakda kayo. Amok nga maawatan nyo tikait ko sawan. Nelson? Dan, awan ti pagdanagan nyo. Vilma? Tito, tita, awan ti pagdanagan nyo. Psst, kadagyaman ako na kada kayo. Nakasaysayaat kayo nga talaga. Agyaman na kayo ni Apo Diyos. Tani Nelson, tinagbaling nga kayo na yat ko. Kat na kayo, di kita naganak kang kuwana. Nakasaysayaan kayo, tito, tita. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy intuloy ti kabsat ko isuda kini Kuya Nelson iti panagadalda.
Kastamat kanyak Manong Nemy, aginggang iti agturpus ako niti high school, isumatan ti panagturpus dagiti dua. Kat kastaon iti Ragsak mi Manong Nemy, makita ka Ragsak dagiti naganak kaniti Kuya Nelson. Takonana. Talo nga anak nga gagandan nga agturpos sa sino kumatisan nga maragsakan. Gabot na nakaragsak kami hapay ko na yun. Kakaiso na nga anak mi ni Nelson kahit isulayang tinsagod ni Apo Diyos kada kami. Kahit may kumamat nga manayunan kahit ne pinatgan na. Saan lang may masano dagat talo. Arig na singin da Nelson kani Vilma kahit si Katibunso nga talaga Gemma. Uwan tito kahit ipaamam ipainayo matandi arig tayo kada kami. Kahit Nelson ken Vilma anya ti plano yung ita dad siyempre agtikam ti board and then da kaminton ti tumulong mga sikasi ti negosyo yung ken ni mami ito na lawat sa bali ka makatawid ka ti negosyo no saan nga na kayo ken si kamat Gemma kahit ko tagbalik nga nurse tito yeah okay nagraduar kan di high school kat siyempre agbasa kan dumat 4 years course kailangan ti pagtanagan nyo itad mo itad mi amin nakasapulan nyo agaman kami tito tita agaman kami kada kayo hindi matan pa nagbasa kiti college Manong Nemy siyempre ad-adan nga naasadag da kiti lalaki kaniyak when tamani po di dadak iti high school Manong Nemy intultuloy ni Albert iti nangaram kaniya tagpadpadamat ng university itinggang pagbasaan Gemma noon ka nung aklunan na hinto makabagdatuarta no talaga nga ipatpateg ka kinunak kada gito yan di ka kadibay lang mamati kaniya kat manipod di adata ti high school mati sa baling nga nagproposak no sa nga siksigalaing sige ana? Ontan? Kahit ko nga sawen, orayak pa yung makapag-asawa da Kuya Nelson kini Ate Vilma. Ito na makapag-asawa dan, siguro, adatan tumatin iti third year college, aklunan kanto. Kat kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy, natulagan ti kalay sa da Ate Vilma kini Kuya Nelson. Adad lang siyak ti asidgan ni Kuya Nelson. Adad nga siyak ti kasasalita na no kasta nga da kami ti balay. Naawan kami iti eskwela o naawan da iti opisina. Banag Manong Nemy pakasdawak. Takasla ayad adayo ni Kuya tirik nana kini ate. Kat siyak es asidag na tirik nana kaniyak. Ni apeng ata kinun ko tinakan ko. Hindi pa nagsarita mi tinaminsan Manong Nemy ta nakadagdag kat kanyak. O ano ya? Okay? Nalpasen? Uri no saan nga nursing di kurso kidi agit mabaling ka ba't tulungan. Kaya di problema iti subject mo. Kuya? Madlaw ko. Ano't madlaw mo? Mani po di agyan kami dito kay ni ate na naroon na di agbasbasa kayo lang nisang kape ng turpus. Kasi ladad nga siya ti kasasalita. No, dati dito balay. Imbes ka ni atit ka sa salita, ngam siyak dasit gam. Kuya? Apay? Ano na ka din na in love ka kanyak gam ni ate? Nagloko kan. Apay na tati, sumak ni panunot mo. Madloko nga ron. At nga, dagdagkit mo tibagim kanyak. Ngam iti kani ate. Kaya na palat sa pulen. Kaya may masang eskwela't nagbasaan mi. Arig nagmanamalang kang kita. Nagsasalita. Kaya no, ada kang matindi di balay agad siya matindi asin ka. Tam no maamuak, no ada problema. Kasta ka di? Uwan. Abay, ada ka din isang sangin nga marikram kanya, Gemma? Oy! Kuya, Juan.
Noon naman dati panunot mo, o saan? Ada, lalaking ipatpatid ko ni Albert, kung saan ko pa hinaklon. Ako nakalano, na-inlove ka kanya kitahin. Logo ka ha, agawon na, manipot ka ni ate. Oh, saan ko itong maramidan na kuya? Yung nasalutsut ko lang tikas jay. No, adda kam dito balay kay ni ate. Alarigat no, isot asit gak, tamangan no. Adan mapasamag ka na kami, idinto taang nga pa yung nagkasar. Kaya't mga sawan, kuya? Virgin ba lang ni ate? Yeah. Ingkarik kami ng karimi. Nga virgin isuna ikasar ko. Oh, kastagayam. Naganos kayon? Nagtapel kayon? Nagaragraksak kami nga road, Manong Nemy nang naruna kada ate Vilma kini Kuya Nelson idi maangayan ti kalaysada. Magkitam ti ragsak digiti dua. Agas matragsak datito kini tita nga naganak kini Kuya Nelson ken ragsak mi ken ragsak ko. Naragsak gabot na naragsak ti kabsat ko. Kinin daw dawat ko Manong Nemy nga sapay kuma takas to'y tumet ti ragsak mi kini Albert idudumteng nga dakam tumet ti kasawa. Adan dua nga anak, adan may isa nga anak ni Kuya Nelson kini Kuya Ate Vilma iditaktor pus kami maten Manong Nemy kini Albert nga adan maten makatawin sipod inaklon ko isuna. Agpadpada kami Manong Nemy nga nakarawan iti board me kat may sa kami nga registered nurse. Nagtrabaho kami met Manong Nemy nga dua iti private hospital. Kat siyempre nagplano kami met para iti pa nagkalaysan. Tuwan nga tawan nagtrabaho kami kani Albert Manong Nemy idi da kami maten ti agkalaysan. So ano tiragsak idi ni ate kastamat itatiragsak ko kada idi pa nagkalaysan kani Albert. Iti dayta nga aldaw Manong Nemy kalpasan ti kalaysami nagkuyog kami nga kakabsat nga napan iti kampusan to. Iti sakaanan ti tanem da papa kini mama kinunami. Pa, ma, kumusta kayon? Amok nga naragsak kayo iti ayan nyo ita tamakita yo ti ragsak mi nga anak yo. Naragsak kami. Kata idaw-dawat tayo kumagin hapon Diyos. Ngagtultuloy dito nga ragsak. Ngawan to kuman ti mapasamak akas iti napasamak nga panagladingit kan panagsagabi mi nga kabsat idi mapukaw na kayo. Pa, ma, we love you. Ur-urahed na kami ma, pa. No dumteng ton ti gundaway nga dakam tumaten ti umay tita. Sagdudwa kami ti anak kini Ate Vilma Manong Nemy ket naragsak kami. Dito nga rin ti pakasalitaan mi kalagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa. Kat sabi ko madadamat na ibatik nga adal liwiwakan pagsarmingan ti biyag karag iti padiming nga timgag. To'y nga rin agyaman nga pagkaya mo Gemma iti Baguio City. Thank you Gemma, thank you mat karagiti amin nga nagbuya ka nagdangeg. Intrumigat sa balin tumanin nga pakasalitaan din tayo basa. Hindi pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz. Mag-ibatbatin tayo mag-oras ka na kay amin nga sa kapada. Babay na po.